إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميدولكم من فشاداني ගියාමෙ බොමුගේ අදාමැත්තවගේ තෙරෙන් ගොඩති අදාමැත්ත කොමියකස් අලගොන් මෙන්නම් එවරක් වගුතු තන්නු දේතීවේ කුදි අදාමැත්තවගේ තෙරෙන් අලගොන් මෙන් බය වාහකතන් හමවාණි බයන් කොල්ලා කොමියකස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොන් මෙන්න කුරබ්වා ඉම්තිහානු තන් එයි අරයි බොහුම් මෙකියනි එය ෆිතුනයි දිවි බොම්බේ සොරක් ගිනා බේනොන් කුරවේ ලෆ්සේ නොත කලිමෙන් එයි ෆිතුනා हकीकत अरबी बहुगा एक माने की यही इम्तिहान मत टेस्ट एको तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलांग अलतकुं इम्तिहान करब अहसिबन नासु अन युत्रकु अन यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून अल्लाह तआला वही करब फ आयत गवणी मिस्तकुं ही कुरी हैये एमीहुं तिमम्में ईमान वेज्जई में बुणुमुं एबामीहुं इम्तिहान करवाने कम एमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला එකලං අලුතකුන් ටෙස්ට් කරවවා ඒ කිහා වරෙක්ගේ ඊමාන් තෙරිකමෙන් පුරිතෝ අමිල්ල නෆ්සන් ඒනාය ෆෙනුමට්ටක හගීගතු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලංගේ ඉල්මු ෆුලුන් එකලංගේ දෙනෝඩේ ගෙම්වේ එකලංගේ අලුතකුන්ගේ ඊමාන්කන් හුරි කියා මින්බරකක්කන් එංකම හගීගතුගා ඉම්තිහාන් නොකරවවා වෙස අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙනෝඩේ ගෙම්වාන එකලංගේ අලුතකුන්ගේ حالت නමස් ඒනාගේ අමිල්ල නෆ්සන් එකන් ඉහුමට්ටක අල්ලාහ් තාලා ඉම්තිහාන් කරව नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बसफुलक के माने गवे ईमान कं हुरी मिंबरक बल्लवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला इम्तिहान कुरवान ईमान तरिकन दम्मी हिकम बनीन मैंने कुरिमतिवा इम्तिहान त दुनिया मतीगा इम्तिहान त लुईवान नम इस ईमान तरिकम वरगद मी हिकम बनीन म एने कुरिमतिवाने वरगद इम्तिहान ए मालगन में नबी बे कलुंगे वाहकतक बलाला फिकम बनीन म ये बे कलुन्न दुनिया मतीगा एम्मे वरगद इम्तिहान त कुरिमति वडागन में बे कलुंगे අලුගන් මෙන්න මියදු දුනිය මතීගා දිමා නුවාෆද මුසීබතන් එබේකලුන්න දිවායි අය්යුබ් අලයිහිස් සලාම් එකලේක ෆාන ජේ වඩාගෙන වේ ආදාස් කම් ෆුලා එක්කො මීස්තකුන් එකලේක ෆාන දූකොල්ලෙ එකලේක ෆාන ගම්බි කඹලුන් එකලේක ෆාන එහිතේ උමට්ටක එතන් එත බගුල්තක එබේ එකමනාගේ අමිල්ලා ඉස්තෂිකඬු වික්කවාලෙ විකමබ්බේ මානේකි ඒ ඉම්තිහානු වරවද කමු अलगन में लोबेते नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेग फाना कुरिमति वेगन दिया वरगद इम्तिहान तौइफ के हादिसा उहुद के हंगुरा में के कलेग फाना दिमावी मुसीबत हकीकत का आदा के कंकमेन नो गई एंकम अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरब्बा वरगद इम्तिहान तौगे तेरेंग इम्तिहान गई दज्जालु के इम्तिहान अलगन में कोम्मे नमादेगा एना के फितुने सलाम में बुमट्टका अलगन में दुआ कुरुमट्टका नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरु कुरब्बा फय अदि अलगन में नमाज तौगा अलगन में मी एकमुन सलाम में बुमट्टका सलाम में बुमंगेदि अल्लाह के हजरतगा दुआ में कुरानी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल कोम्यकस दज्जाल के फितुनागे मिंबरे नोत एगे बोडुकं अलगन में इहसास कोल्ले विदाने गोतें गई मियदु दुनिया मती अलगन में दिमावा कंकं अलगन में दीनु के दीनी कंकमुं नोत अलगन में दीनु के कंकमुगा हेवकमुगा ओळुमट्टका मशगूल कुरवा काल फितनतम यदु दुनियेगा वरक गिना ए सोशल मीडिया बलालिकम वणी नमस दुनियवी एक कंकमुगे सवबुं हकीकतुगा अलगन में नम यदु अलकमुगा ओळिन जेहे मिंबर नूळवे यदु अलगन में जुवानु फर्द फस नमादं एरुमट्टका वगुत होदं वरक दतिकमक वेफमि वणी ए दुनियवी कंकमुगा मशगूल वेनोत दुनियवी फितनतवगे सवबुं एमिमा अलगन विस्नालम वि अदि दज्जालुगे फितुना मि हुरिहा फितुने कब्बरेन वत मि हुरिहा टेस्ट कब्बरेन बोडुवेगेन वाणकम नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलगन मेन्न इंजारु देब्बा फवे अदि एकलेग फान के हदीस बस वलगे माना गवे कोम्मे नबी बेकलेवेस दज्जालुगे फितुने मेदुगा ए नबी बेकलेगे उम्मत इंजारु देब्बिवाहक माने कोम्मे नबी बेकलेवेस मीनगे फितुने सलाम बच्चे मीनगे फितुने सलाम उमट्टका इदि दुआ को එකමුන් රක්කාතරියුමන් කොම්මෙ නබිය බේකලෙන් ඉර්ෂාද් දෙබ්බාෆවා කමබ්වේ කොම්මියකස් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ගොන් මෙන් එන ෆාලෝ වෙජ්ජ කම වණීනම
qur'an kantattake no talgon mennan ekalege faana difawa irshad taken adeenage sifatawake kobakama ei konkale imtihan takeke kommes minbaren ekalege faana algon menna bayan ko devwa fa egoto miyaduge mi daruska algon men kommes minbar kan adu halani nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon menna devwa fa irshad taga adi mi fitunage nurakka terikamuge wahakata egotum nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fulegga me wani man sami'a min ad-dajjali falyan'a minhu man sami'a ad-dajjala falyan'a minhu takrar korwa ekale fan vidaluwi dajjal faalo vejje khabaru libijje mihen emihen ei tedetto hodumattaka ves etanakan nudecce ena madupurashe enage geega e rakkateri gotaki eyye sababaki fa inna ar-rajula ya'tihi bihasabi annahu mu'minun mu'mine ekale faanu vidalu wani kafarege wahake ennun allahun iman ve namadu qura mihege wahaka e halatuga allahun iman wa mihege ena e kariyan awmun fama yazalu bihi lima ma'ahu min ash-shubahi hatta yattabi'a ena e kibaga dajjalu e kibaga hore shubuhata maane ki ena mihunna olwaluma ena dakkade ajab qurani kankamuge sawbun enen iman wane yemema dajjal dakwade kankamaki eiki aadage kankamennu adi ena faaluwegen annairuga ena miistakunna dakkadene kankamaki evves mihakan kurevene kahala kankamennu hamaikani allah subhanahu wa taala kuladum anta yodigim wa kantattan ekani names allah subhanahu wa taala kurimis denne faden ekalange imtihanu kurabu mattaka kurabwa kamengi adi algon mennan ekamuge yagin kan libegenda ekkamen ei mige saada sate ka haru kurin algon menge duniyega nufenna etakkame miyadu fenigen ebade technology gotun namois etan eta kantattake miyadu miwani faseha wefa misalaka balala fikam wani nama sihhi daira balalikam wani names miyadu etan eta balitake miwani eti hoda ya farwa hodumge wasiletan hodifa daturu faturu kurumge wasiletan miwani kuri zamanuga haftaye bannen kura daturu edduwa hunuwata eggadirun kolleve kahala gotakam miyadu miwani इंतजाम तंग हम जहीफ एहमिमा दुनिया के हालत की बदलवा इच्छकं अलगन में नहीं इंगी गेंदे एहमिमा ई वेदान कमेक्कन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनी अलगन में बयान करवा अदि मुमिनुंगे गोतकी अलगन में लोबेत नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमें अलगन में बयान को देव्वा फि कम वनी नम अलगन में कम फुरी हमें ईमान बुं ए सीधा एगे कैफियत ए किहिनेक्कं अलगन में नेंगुं कम वनी नमैस देंग मैं को dajjalu faaluwegen anna iruga imankam badikashi mihun emihun ekkon fail wegen daanekam mes algon menna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan ko debba fa emihunge iman terikan davvum ge sawbun emihun dajjalan iman waanekama adi hamayakon ena e dakwade kankamaki waran ajab kuraniwi ena dakkadeni hamayekani lolafenna kantattaken ekani ehema imankam badikashi bay vejjekam waninama lolan ajab takke fenumun eyan iman ve nuwatan e lebe ko par fasehem waan नमेस अर्सलु हकीकतुगा मूमिनकी एई एना विस्ना फिकुरुकों अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे कुलदुम वंतकं एने इंसास कुरे वेंदें एना विस्ना फिकुरुको फिकम वनिनम एकमा मेतुगा एवे शक्कु नुकुरेवे हा दरजे एना गे ईमान कन दाने कुफुलिगे मिसालक बलाला फिकम वनिनम अलगन मेन्न सुवरुगे नुफेने नरकें अलगन मेन्न कन नुफेने malaika be kalun algon men nufene names algon men ebe etantanan adi ebe kalun iman Allah subhanahu wa taala ekalang zaat kolen ebismiha kan nufene names algon men Allah subhanahu wa taala wodigen wakam furihamen iman names dajjalu as ena dakkade mi kankamaki ei mihunge lotakan fennane ajab kantattaken ekane ehma e iman terikam balikashumuge sawbun enen iman wani Anas radhiyallahu anhu ge riwayat gave qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kore vikama ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu al-a'war al-kazzab mi avaru dogu eriya mane ki dajjal ge mane nota negif arabi bahum dajjal nota dajjal ge mane ki ei dogu hada hagige forun kamuga asfave komme nabi be kalevves ene meduga inzaru devva fave illa annahu a'war ene ki avaru miheke ehen riwayat gas pave ene ki zuwane kamuga wa inna rabbakum azza wa jal laysa bi'awar adi avaru kamuge sifa hama kashawarun tiaba mihunge rabb allah subhanahu wa ta'ala nisbaten nuwe mane ke kalange ki furihame ballaw odigem waras kalange huriha kame furihame
balla odegenwa ekalangen ilmu libe odegenwa faratike emima emme faratamanu wes nabiyya sallallahu alaihi wasallam me bayan ko devani enage kibaga aiben hunnakan maktubun baina ainaihi kaf fa ra kafu adi faafu adi ra mitin akur liifa wane enage deluluge meduga liifa wane mane ki kafir وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه رواه قربا فوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه ebbes nabi bekalen ebekalegge gaumaka meduga vidalu efa anuwa kame timan kalege faanu dajjala behegotum vidalu wan heyye innahu a'war wa innahu yaji'u ma'ahu bimithali aljannati wan nar hama kasharun ene ki avaru miheke ellolan nufennane ene ena annane suwarugeyaka narakaya ekuga mane ki ena genne suwarugeya ki aslu haqiqatuga naraka adi ene genna narake ki ei aslu haqiqatuga suwaruge فليأتي يقول إنها الجنة هي النار متفق عليه أدي أنا بنان مهيري سورك أدي مهيري نرك ما نيكي أنا أس سورك ونم بينهم واميه تمنى إيمان واشه أدي نرك ونم بينهم واميه تمنى كافر واشه إفدان أنا بنوم أنا جه كلدان كم فنيفا أنا إيمان سورك هو دمتك سورك لبين كموجه هي كوجن أنا إيمان وانه نمس حقيقة تو أنا إيمان واميه حسابهم تستم فيلوه نرك ونانه Ibn Umar radiyallahu anhuma vidalu efawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dajjal ge wahaka bayan korabama fahuga inna Allah laysa bi'awar ala inna al-masih ad-dajjal a'war al-ayn al-yumna ka'anna 'aynahu 'inabatun tafiyah eneki enage kanatu lo avaru miheke adi enage lo wani mebis kadurenge nukumefa faaluka boduko fennan hunnane enage ello mebis kadure fadai nukume aslo amukon insane ge lo hunna fadai kunne nuna enage lo hunnan den alugonme miyedu miwahakatan aduwaha lumun sidami dajjale mihaku bunuma foga ene kafaru emane ge dajjalan iman nuwe durat deve kala fituna ennu mi hagegatuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan ko debba fami wani es purimes denne unu fadain enage khabaru dibi e yagin kur mattaka mane ke alugonmen insanunge tobiyatuga hunna sifahen ei ajab kurani kame nuwata a habaren tanegga ka kamen higafi kama wani nam ege tedudogu balalange tan diyum e alugonmen ge tobiyatuga hunna kame engamun dajjal faalu vejje khabaru adi mikhala mihe duniyega faalu e mikhala ajabata dakka de khabaru dibijje kama wani nam wara ginami hun dam beenum wane ege tedudogu balala adi diyumun ehisabun wes ena failwi kama nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa em ena kurawane ena as qur'an kantattawge terega ekalege fan hadis baskultawga ave maruwe fawa mihun emihunna furanalum hastu hagigatuga mihunge lotakan oluwalun ei namas mihunna fenigen daane efadai fenigen daane ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه ادي دنياගේ බින්තකුන් ආමකෝ ගස්ගහා ගෙහි නොත මේවාත නුෆලා බින්තකුන් ඒනා අමුරු කුරුමා එක්ක වාරේ වෙහි ඒ බින්තකුන් ගස්ගහා ගෙහි ඵලයාගෙන් අන්නාන මේ අල්ගොණු කුරින් දෙන්නේ ෆදෙන් ඉන්සානක නුකරවේ වරගේ කංකම් මේ වත්තිබාඋ කුනූසිල් අර්ද් අදි බිමුගේ හසානාතන් ඒනා ගෙන්නානේ බිමුගේ හසානාතන් ගෙනස් وأمره السماء أن يمطر فيمطر والأرض أن تنبت فينبت أنا أودا أمر كرمون بار وهي جندانه إغو تو ميهوريها كم بسماني أصله حقيقة تو الله سبحانه وتعالى کے إرادة فلا إكوش الله سبحانه وتعالى کے إرادة فلا إكوش ميهوريها كم وجندانه الله سبحانه وتعالى كم كان إرادة كرمون ඒකි එකන් කිතෙmme නුබෑමි එක කම වණි නමස් එකම වෙගෙන්දාන එගොතුන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ එහෙම් බස්පලෙක් ගාවස් මෙවණි අනික්කා ඉසා ඛරජ යඛරුජු මින් නහ්විල් මශ්රිqි ෆයක්සුරු ජුනූදුහු ව මසාලිහහු ෆලා යඛලුස් ඉලයිහි ඉල්ලා මන් ඛාල එගොතුන් එනා නුකුන්නානේ මශ්රිq මානේ කි ඉරුමති ෆරාතුන් එනා නුකුමේ එනාගේ ලෂ්කරා එක්කොන් එනා මුලි දුනියේගේ එතම් මිතන දතුරු කුරාන එනා මුලි දුනියේගේ එතම් මිතනන් එනා දතුරු කුරානේ adi al masihu dajjal not al masihu ge maane ki muli duniye ekkon ena daturu qur'ane not algon miharuge bam bonana mat kawa qur'ane ena muli tanan ena nuda evves tanen nuane madina ya makka fiyawa madina ge makka
boundary ga tibbawane malaika bekalun taken etan himaya koram wegen ehem bima madina ge carry ga wa jurufe kiyun tanakan us tanakan ena iruma foga ena bunane timanne ka nete wadeweka madina yak timanne ka nete wadeweka madina ke ene fennane malaika bekalun etan rakkateriko himaya korawwan tibbevi manzaru dingamaya kon enaga mi khabar libum madina ge ule zuwanaku annana kamavve nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan korawwa fave ekaleeg fan vidalu fave ana wafidun fa idha ra'ahu dajjal qala ibn adam alasta ta'lamu anni rabbuk ena dajjal gatan awmun dajjal ene suwalu ko bunane timaya nenge he timanne ki mi tibage veri raskalange kan rabbuka den ena jawabu ga bunane la anta aduwullah nunake kaleyaki ti allah subhanahu wa ta'ala ge bayan megemwa aduwweke aduwullah den ena bunane timanne mi jakale gatul kollaname den ena ge lashkar go nota eta carry ga tibe mihun carry ga ena bunane nota ena bunane etana kihe genes ena defali kollan ki hadu fa yakhudhu al minshara fa yad'uhu bayna thintayhi fayashquhu shiqqatayn thumma yaqul den ena defali kolluma fahoga nota defaliya ki hadu ma fahoga ena ge carry ga dajjalo carry ga tibe mihun carry ga ena bunane timanna anikka ene furana luma fahoga ena dire nafsek gotuga dire dirihuri mihe gotuga hadafi kama waninama tiyaba mihun timannen iman wanangi kommiyakas mi anikkaves ama ajab koroni wahakai anikka mikahada suwale koffi nota mi ebbes mihaka kurevena waruge kamebes no ema ena emihun jawabu game bonani timannamen iman wanamen egotun ena anikkaves eneyan furana laakama dakkala enage mihunge lomatin ekantata fenigen daane kommiyakas kurin denna ono faden allah subhanahu wa taala kamakan irada korawwafi kama waninama ei komme kamebes waanakame den ena hisabun ena ge hashagana furana levi ena anikkaves dirihuri insane gotan awma ekkom ena anikkaves muhatab ko devana faharam mibunani miharu adi iturat timanne yagim vejje ti dajjaluka miharu timanne iturai yagim vejje tibayake ti dajjaluka den anikkaves ena mibunani timanna kale zabah qur'aname den hisabun ena zabah qur'an ule enayen ebbes kotakan gellume deve goten nuwane zabah kurave goten nuwata enage nafsan ebbes gellume deve goten nuwane dajjalak den hisabun ena challenge qur'ana mi mu'mina manayki mi iman terikam warugada mu'mina ena challenge kokgen mi dajjalan ebbes kamen nukurave hisabun mi hunge terega shakku fedigen dane dajjalaki mi adi emi ena e dawwa kuragota emi hunge kalange nunka ena dawwa kuragotan enage kalange nunkon ehisabu warabboda shakku fedigen danakama nabiyya sallallahu alaihi wasallam bidalu efawe den ya foga ege ma gina duwastake nuwe isa alaihi salam duniye faaba wada gannawanakama kommekas den isa alaihi salam faaba wada gatumuge khabar libuma ekko den ena filan duwane sawbaki dajjaluga nimu miwani isa alaihi salam ge aippolu kommekas ilmu erim mi hadis ka bidalu efawa waram muhim faada engei mi hadis basulun ingigenda waram muhimmu kameke ei ilmuge muhimmukan ilmu hasil kuran olon ilmu hodan olumuge muhimmukan sawbaki iman terikam warugada mu'minaku as ei mi fitunage duwahu ganota fitunage duwaswaru ilmu huri mihe nota ilmu huri zuwanaku mi annani as challenge mi korani dajjal adi challenge kuruma foga ena ha warugada imtihan mane ke emmenge kurimatiga ena defale kolleve erugais ena mihunnani muslimege gotuga allah subhanahu wa taala iman wa muslimege gotuga hama yakum ena devana faharan ena furana levi ena ge wahaka dekkeve go wumun ena anikkaves yagin kama ekkum mihunnani tibaya kiti dajjal kam miha timanne yagin vejje emima mis dakum fituna verive mihu magfur digen da duhuga allah subhanahu wa taala sabit ko midevani ilmuge ahlu verinna ema ilmuge muhimmukan algonmenne baygende dengamaya ekkon fitunatan abduis ituruwa mun daru ganota zamanaka fahu zamanen duhaka fahu duhen fitunata ki nota allah subhanahu wa taala ekeki imtihanutam me duniyege macce medweri korawwan ema emme hewwegemwa emme rangalu gotaki abduis ilmu hoda masekke korun hewlafa ekwerin ikhtiyaru korun sawbaki abduis insane magfura dumaki ei mara fasehem wegen dana kame irit qur'an ga bayan wegen aswa faden
inna nafsa la ammaratun bisu hama kashawarun nafsaki ei nubakan kaman amru kura echke emema nafsu waraf fasehen lebigen dane nubakan kama fitunataka waraf fasehen lebigen dane nafsaki imtihanutan undagu kamek purimati vejje kama wani nama kennu kurevech insanaga nafsaki kennu kurevech misalaka balala fi kama wani nama war kuda kuda misalan algon menna mid mam vegen wa duwaswar algon menna fenna war gitam veri manzaren ramadan mas feshigen daruga miskitta furigen de namas ramadan mas nimen kaaru waruga ekkada furum miskittawge mihun gadadu maduwan fasha adi ramadan mas niuma foga evvara mes maduwegende em egen ingigen midani ketterikan kudaka hagigatuga hewkamuga ketteri wewe kama waninama algonmen abadues algonmen Allah subhanahu wa taala baddal wanden algonmen nan tibewene Allah subhanahu wa taala alkan kurum matiga ema ketteri wan algonmen masekke koranje adi ketterinaki abadues kamyab libigen wa bayekkan kirit qur'anuga warak gina bayan wegen asfawe denga mayakko dajjaluga nimum wani isa alayhi salam duniya faaba wadagatumun kam bes nata ekalege faanu gappulun kam bes algon menna lobet nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kodde waafwe Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'an ga wahi kor waafwe wa qawlihim inna qatalna al-masih isa ibn maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum isa alayhi salam gatul kuri kama buna mihun yahudinta emihun nan ekame nukureveye emihun nan ekame nukureveye wama qataluhu wama salabuhu ekalege faane gatulebes emihun kan nukureveye adi saliba kabes nerveye walakin shubbiha lahum namais emihun nan ekalege faana effada mihakaw ekan kurevuni te emihun nan hiwiye ekalege faanu shahid kollevun kama ema aslu hagigatuga mi ayatun ige midani isa alayhis salam shahidan nukureve kan adi ekalege faanu gatulebes konnu levek malahum bihi min ilmin illa ittiba'u dhann adi ebami unnan ebbes ilmen ekamuga libi fahennuweye hi kuruntake menuwi wama qataluhu yaqina hadi hama kashawarun ekalege faanu qatule nukureveye adi kiyetta bal rafa'ahu Allah ilayhi wa kana Allah azizan hakima adi kiyetta Allah subhanahu wa ta'ala ekalange Isa alayhi salam ufullewiye adi ekalange yaki aziz wanta hakim wanta raskalange den ilmari vidaluwe ya jihigen aye wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawm alqiyamati yakunu alayhim shahida ekalege fan awharum ge kurin ahlu kitabin ge tereng iman wa mihaki ei ama kashawarun emihaki qiyamad duwahum gelleniwegen wa mihekama ehmema mi ayatun ilmari vidaluwani Isa alayhi salam adi ekalege fan devana fara duniya wada gannawana kama adi ekalege fan shahidunuwe adi gatulwes nuwa kama ekalege fanu Allah subhanahu wa taala ufullevi kam namas algon mennan baek kankan huriha ilmaki insana livigen wa ilmennun ege kayfiyatu e kihinekkan ekalege fanu Allah subhanahu wa taala kihinekkan ufullevi nuwa ekalege fanu wada gati mihar kon tanegga kam e huriha ilmen algon mennan livi faka enne namas sama yaginum wes kirit qur'anum wes adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas pulutakum wes algon menna ingigen midani ekalege faanu devana fahara faaba wada gannawana kama duniya Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'an ges wahi kurabwa fawe wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha adi hama kashurun ekalege faanu faaba wada gatumaki ei qiyamah bumuge alamatake egotun Allah subhanahu wa ta'ala ekalange kirit qur'an ga bayan kurabwa fami wani ekalege faanu adivis ekalege faanu wegen dani bodu wegen ba alamata kakkan qiyamah bumuge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge bas kolega mi wani yanzilu isa ibn maryam alayhi salam inda al manarati al bayda'i sharqi dimishq ge irmati faratu ga wa hudu munnarakan ekalege faanu faaba wada gannawana ekalege faanu faaba wada nuwata ilmari vidaluwei urdun neves bayin ilmari vidalu nota miharuge gotum bunanama Syria e hisabuga ekalege faanu ajjassa walawwagen nuwata hippawagen innawani de ekalege faanu ge defara pulugawa malaike bekalunge fiyafulugaye ekalege faanu ge kirit ekalege faanu ge tohiru istashfulun riti budu saafu fene faabagen daane em ekalege fan faaba wada gannawana goy kummiswarege sifain nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon menna bayan kodde baafwe ehe misalege ekalege fan moni vidalu efa
ekadege fanu faaba wada ganna waru ekadege fanu adulu veri kama ekko furihamen insanunge meduga hukum kurawwane ekadege fanu vidalu efawe la yushikanna an yanzila fikum ibnu maryama hakaman muqsitan yaksiru salib adi ekadege fanu salibu mukura labwane mane ki ekadege fanu miharus iman wa kama dawwa kura mihum nasoraen ei ekadege fanu iman wa kama dawwa ko adi ekadege fanu ki ei Allah subhanahu wa ta'ala ge darikalaw kamuga emihun guna munde enkamun emihun ge da'wa ki ebbes haqiqatan ne batil da'wa ekkamuge yaqeen kan ekalege faanu kurawani mi salibu mugura labwana kama wa yaqtulul khinzir adi khinziru qatul qur'an mane ki ಊರುತ ಗತುಲು ಕುರಾನೆ ವಯದಅಲ್ ಜಿಜ್ಯಾ ಅದಿ ಜಿಜ್ಯಾ ದಿನುಂ ಎಕ್ಕೊಂ ಮನಾ ಕುರವ್ವಾನೆ ಮಾನೆ ಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಮಾನೆ ಕಿ ಹುರಿಹಾ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ದೆಂ ಎ ಹಿಸಾಬಂ ಒನ್ನಾನೆ ಮಜ್ಬೂರ್ ವೆಗೆನ್ ದಾಣಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ವಣುಮ ಜಿಜ್ಯಾ ದೆಕ್ಕೊಂ ಮಿ ಒನ್ನನಿ ಕಾಫರು ತಾಕಂ ಎಮೀಹುನ್ನ ಹಂಗುರಾಮ್ ಕುರೋ ಮಫೋಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಬಾರುಗೆ ದಶಂ ಔ ಮಫಹುಗ ಎಮೀಹುನ್ನ ಮಿ ದೆವೆನಿ ಮಿಹಾರುಗೆ ಬಹುಂ ಬುಣಾನಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ವಾಣಿ ತೋ ನೋತ ಇಸ್ಲಾಂ ನುವೆಜ್ಜ ಕಮ ವಣೀನಮ e baaru ay muslim khalifa yakanota muslimunge veri mihayanota veri kamuge baaruge dashugo bayaka jizya kommes minware faasa en dakkagen emihuna ulevidana nama isa alayhis salam wadagatuma fawga jizya dekkume nonnane emmennaves onnani islamume enun ehen ikhtiyare nonnane evves mihaka wa yafidul mal hatta la yaqbaluhu ahad adi faasa nota mudata ituruwegen ginawegen daane evves gotaka mihako anikaka hadiyage goto dinkama waninames e qabul ves nukura bimwara darajaya mane ki mihunge meduga tanawaskan ituruwegen daane wahaka nabiya sallallahu alaihi wasallam miwani algon menna bayan ko devwa kumyakas isa alaihi salam wadagen dajjal gatul qur'an kamabes nabiya sallallahu alaihi wasallam algon menna bayan ko devwa foe adi isa alaihi salam wadaganna waruga ekalege faanuge tohiru hashikolon මීරු වහෙ දෝමායකොන් ඒ වහුගේ අසරු දජ්ජාලකොන් ඒනෙන් ඒ හිසාබුන් ඉගිගෙන් දානේ ඊසා අලයිහිස් සලාම් ෆාලු වෙජ්ජකන් අදි තිමන්නාගේ නිමුම් යොත්ති මිහාර වරක් කෑරීගකන් එහෙම ඒනා ෆිලන් දුවානේ දෙන් එහෙන් බයන් හදීස් තවගේ ખુලාසා කො දන්නවාදා ෆිකම වණේ නම ඒනෙන් එමෙ පොඩ තබාවානේ මීහුන්න කී ඒ යහූදීන් කම අදි යහූදීනා මුස්ලිමුන්නා හංගුරාම එක්කරවි එමිහුන් එක්ක බලි වෙගෙන් දානේ වාහකේස් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කො දෙවවාෆේ adi eduhuga gaskaha gessa hilatan wahaka dakkana kama veswe e hilatawge fahatuga yahudin ge mihun tanota yahudin ta fila otumun e gaskaha gehi muslimunna mukhatab ko gowane kama ve annasha timannage fahatuga e buutte yahudi fila ena gatul kollan annasha eduwas annane kama nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwa foi den hama yakon dimuga ekkon amankama tanawaskan ekalege faana fahuga adi saali saharwanden ekalege faanu verikan kurawwane kama bimuga ekalege faanu verikan kurawwane kama nabiya sallallahu alaihi wasallam vidalu fawe adi ekalege faanu duniye wake wadagatumun ekalege faanu macca muslimunta kashunamadu kurawwane kama bes denga mayakon ekalege faanu vidalu fawe bimuga wa amankan sifa kurawum gotun hatta yar'al asadu ma'al ibl ಜಮಲು ಎಚ್ಚಿ ಗೆಂಗುಳೆ ಮೀಹುಂ ಸಿಂಗಯ ಎಕ್ಕೊಶೆ ಮಾನೇಕಿ ಜಮಲು ಬದ ಹಟ್ಟಾನಿ ಸಿಂಗಾತಂ ಏಗೆ ಜಮಲು ತ ಗೆಂಗುಳೆರು ಗೆತಾಗೆ ತೆರೆಗ ಸಿಂಗಾತ ವಿಸ್ ಉಳೇನೆ ವನ್ ನಮಿರು ಮಅಲ್ ಬಕರ್ ಅದಿ ಗೆರಿತವ್ವಿಸ್ ಮಿನಿಕಾ ವಗ ಎಕ್ಕೊ ಹಮ ಎಕೀಗೆ ಉಳೇನೆ ಮಿನಿಕಾ ವಗ ಎಕೀಗೆ ಉಳೇನಿ ವಜ್ಜಿಯಾಬ್ ಮಅಲ್ ಗನಮ್ ಅದಿ ನಾಮ್ ಸೂಫಿದ ನೋತ ಬಕರ್ ಎಚ್ಚಿ ಹಿಯಳು ತಕ ಎಕೀಗೆ ಉಳೇನಿ ಮಾನೇಕಿ ಎವ್ವಿಸ್ ಕಹದ ಬಿರುವರಿ ಕಮೆನ್ ನೋಣ್ಣಾನೆ ವತಲ್ಅಬು ಸಿಬಿಯಾನು ಬಿಲ್ ಹಯ್ಯಾತ್ ಅದಿ ಕುಡ ಕುದಿಂ ಕುಳೆ ಹದಾಣೆ ಹರುಫಯ ಕುಳೆ ಹದಾಣೆ ಮಾನೇಕಿ ಎವ್ವಿಸ್ ಕಹದ ಬಿರುವರಿ ಕಮೆ ನೆತಿಗೆ ಎವ್ವಿಸ್ ಕಹದ ಬಿರುವರಿ ಕಮೆ ನೋಣ್ಣಾನೆ ಏರಕುವೆ ಎಂಕಮ ಮೀ ಹಗೀಗತುಗ ವೆಗೆಂದಾನೆ ಕಮ ಅಳಗೊಂಡೆಂಗ ಮಚ್ಚಂ ಒತಿ ಮೀ ಹಗೀಗತುಗ ವಾಣಕಂ ಕಮ ಅಳಗೊಂಡೆಂಗ ಗಬೂಲ್ ಕೊಂ ಎ ಫುರಿಹಮೆಂ ಈಮಾಂಗುಂ ಸೌಬಕಿ ಮಿನುಮ ಸೆಹ ಬಯ ಕಂಕಂ ಕಲೆಗ ಫನ್ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ ದೆವಾಫೆ ಮಿಸಾಲಕ ಬಲಾಲಾಫೆ ಕಮ ಬಣಿನಮ ಮೀಹುಂ ನೋತ ಇನ್ಸಾನ ಅರ ಫಾವಂ ಎಚ್ಚಿ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರಾನ್ ಏಗೆ ನಾಡುವಾತ ಮೀಹಾಯ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರಾನ್ ಕಮ ನೋತೆಗೆ ಕಮರು ಏ ಇನ್ಸಾನುನ ಮುಖಾತಬ್ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾನೆ ಕಮ ಬೆಸ್ ಆಸ್ಫವೆ
fahu zaman wata qiyamah bumge wagutu kari wan feshumu komme kasmige komme kamaki mi algon mennan ege kaifiyatu nota e ekankan hiyala gennan dati undagu kama bani namais algon men en furiha men iman wanje nabiya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu ki itur fulu haddawa nota samasa kurabba be kalennu allah taala kiritu qur'an go wahi kurabba foe wama yantiqu anil hawa ama kashawron ekalege faanu wahaku fulu dakkawa haddawani ekalege faanu amilla fula feni wada gannawa goigota kashen nune allah subhanahu wa taala ge wahi bas fuloi em algon men ge macca wajib gomani ekalege faanu e kame vidawlomun e furihamen imanbun adi mikala khabartoge emme muhim maqsadage mi algon men ge ekalege faanu ge ummai emmeha muslim mujtama min urakkatari fitunatakum salamekkam matiga algon me muslimun ge gotuga marwegenda masekke kurun adihama ya ekko zamanta faayto mun daruga duniyen anna badaltaka ekko muslimun nan ege nedeve asaltake qur'anakama ekankamun salamevwan bihaves boda masekke kurun nabiya sallallahu alaihi wasallam ge basfulegge maanagave emme heyowegenwa karunaki duwaswaraki mi timan kalege faanu duniyega olugwa duwasware den e fawga duwasware ema eba ingi gende heyokan maduwegen daakan zamanaka fahu zamane heyokamuge minbar maduwegen daakan namais algon men mi hadis basfolon eba ingi gende isa alayhis salam anikkaves wadagatuma fahuga warab bodan heyokantattan ituruwegen daanakama namais e warak poda dos kolekam ilmuren vidalu wefave ekalege faanu avhar fulu uma fahuga den e hisabun anikkaves miistakum madun deena durajje peshuma ekko mi duniya matiga emme nubavegen wa no tebbes kotakan allah subhanahu wa taala iman nuwa mihun ta huruma ekko den sida e mihun macca qiyam vegen annane kamavves nabiya sallallahu alaihi wasallam algon mennan bayan kodde adi irshad debwa foe dua eki algon mennan allah subhanahu wa taala sabitu kan debwa mikahala nurakka teri nota duniyawi emme ha fitnatakun salame koddebun adi algon menge hitta deenuge matiga gade sabit koddebwa algon mennaki kadala Allah subhanahu wa ta'ala ge sawaba darumengedi masekke qurabai kamgavun wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk